Večeras nam je ukazana izuzetna čast da zajedno proslavimo velike jubileje. 30 godina poslovanja Elnos grupe i 80 godina tradicije koju baštinimo još od vremena Agro Vojvodine. Hvala vam što ste danas sa nama da zajedno proslavimo jubilej Elnosa. Zahvaljujem svima vama, partnerima, investitorima, a posebno kadrovima zaposlenim u Elnosu koji su nas večeras okupili uspješno uradivši preko 1000 kompleksnih projekata po Evropi i regiji. Trideset godina poslovanja Elnos grupe, izgradnje elektroenergetskih sistema koje počiva na tradiciji dugoj 80 godina. Međutim, iz našeg ugla, iz ugla investitora, najviše se vidi nešto mnogo jednostavnije. A to je da kada se Elnosu poveri posao, on bude završen, bez mnogo komplikacija i bez velike drame. Kao deo nove generacije Elnosa, mogu reći da smo spremni da preuzmemo novi izazov. Spremni smo i za još veće izazove, projekat po projekat, megavat po megavat.